125th Amendment Bill no slai mung tu boi edition ni thani te phangya farjakna ni san mung no khoboi high level committee ni report chaklai jakna ni te dakti Tripura ni san mung no gosimung rena ni san mung go ha koto ni prime minister home minister te ha koto BJP ni achuk phang ni thani Koktun Swikha hasten Tripura sa hamkrai Mantri Mevar Kumar Jamatia sanglong sara Mantri tongthai no go Koktuma thumnai rok no ringai Koktun rohor jakma ni kokno sawai khna raka Mantri Mevar Kumar Jamatia Tripura sarokni thinangni kokna wanshogoi haino hai hakotor ni Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah tei hakotor BJP ni achokphang JP Nandoni thani Koktun Chhipirna ni wanshok mungna harkha haste ni Tripura sa hamkrai Mantri Mevar Kumar Jamatia Samgrong Shalom Mantri tongthainogo Koktuma thunai rokno ringai Koktun roharjakmani kokno sawai khna rakha Mantri Mevar Kumar Jamatia Koktuma thunai rokni sungmungo Mantri Mevar Kumar Jamatia sakha 125th Amendment Bill no slai mungtu boi edition ni thani teibo phan ya farjakna ni sanmung no khoboi high level committee ni report saklai jakna ni tei dakti Tripura ni sanmung no gosimung dena ni sanmung go hakotor ni Prime Minister Home Minister tei hakotor BJP ni asok phangni thani kaisa Koktun chui horjaka hanai bini o Koktun no Mantri Mevar Kumar Jamatia sakha Tripura sarokni hamkhraini bagai hakotor hapangni dagi mumbai khajakmani high level committee waini waitham hasteo phayai na phaiga dal bidal beremni report phiaba tabuk bo saklai jagya kho high level committee ni report hanai yangtei khaksa phaising 125th amendment bill no haino high amendment edition ni thani teibo phan karagya farjakna ni nangsogui tongkho henai shakha Mantri Mevar Kumar Jamatia tini chikon cha kaisa press conference press meet mat laikha especially sung chini party sidanto nagoi sung kaisa reminder letter chithi sung Swikha chini home minister Amit Shah ji te chini prime minister Narendra Modi ji te chini JP Nadda chini BJP national president uk thano sung chithi Swikha chini memorandum Swikha o copy na sung chini mukhyamantri no sung rikha chini mukhyamantri Biplab Kumar Dev sung bono yafaka sung obok chini kaisa kesam chithi the reminder sung joto saimano chini IPFT party 2018 go election sekang sung kabang ma kok salaikha BJP central leader rok bai even chung malaika apro ajo chini tongman home minister chini Rajnath Singh ji boni amalo o committee khajabo tei sung malaika chini Modi ji bai chung malaika prime minister chung malaika malaigai sung borok bai kabang ma kok salaikha salain bisingo borok saka chini Tripura ni samasya no Tripura saroni samasya naina bagai borok kaisa committee khanai committee khakha abono nini high level committee khamani bisingo ar jaga subject tongo je chini Tripura sani samasya no nainai ar suetong sai tongo the socio economic and political problem abono naikini khania bagai abono solve khania bagai bor kaisa committee khaikha high level committee under the Minister of Home Affairs te a committee ro Tripura phaikha widely fega Tripura bor duibar phaigai jotto political party ro bai bor malaikha bor hearing khlaikha ang moito mano sungbori kha memorandum abage kabang ma chini political party ro abono sung memorandum hamid khlaikha including NGOs ang moito mano sung sadaka prai nini 25 ta group including NGOs bor demand bor hamid khlaikha memorandum aro nini CPM botongo GNP tongo Congress tongo INPT tongo sung tongo akle kabang ma party chini high level committee ro no bor memorandum hamid khlaikha aro apun tu yang Swikha je high level committee jenero gothon khaimani abani report tapun chung mayakho abasung renang thu tangai a report dileng tongkha abon tung bon query khlaikha tei Arvind Swikha chung recently thangnai chung 2019 kaisa chini kaisa phaimani chini 125th amendment bill abo additional to kaisa সংবিধান সুযোগ মানে a 125 amendment bill abon tuibasung chini state government
जोंनि काउन्सिल अफ मिनिस्टार जों केबिनेटआव आबो रेजोलुसन पास लायै आबोनो सापर्टखौ जों रहखा आरो जत साइमानो आबो बय कासे कमिटि खालायजाखा आ कमिटि बाहेन्ताबो जों खानाखा आबो अलरेडि बर' रिपर्ट साबमिट खालायखा आरो बाहायनो जोंनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल एडिशनेल तैयै आरो बाहायनो गोबां जोंनि पलिटिकल पार्टी रक एनजि रक आबोनो मन्तब्य रखा बर' मेबरान साबमिट खालायखा आरो आईपीएफ देबो कायसा जों खालायखा तो माके अ कमिटिनो मैक्सिमाम जों आईपीएफ दोनो आबो जों डिमान्ड खायमानि आ कमिटि रिपोर्ट बुताबो जों मानियाखौ जों खानाखा आ 125 एमेन्डमेन्ट बिल आबो अलरेडि रिपोर्ट साबमिट खालायखा खायताबो लोकसभा बा राज्यसभायाव आबो टेबल लोंनाय आरो डिसकासन नांनाय एरपर आबो पास लायनाय आरो कांगो जों साइमानो जे आबो जोंनि एडिशनल बुमुं आरो जों चेन्ज लायखा जों रिखा आबो जोंनि सरकार तरफ থেকে आबो टीटीसी नाय त्रिपुरा टेरिटरियल काउन्सिल आबो के बुमुं जों रहखा तैबो जों आरो नियो साका जोंनि साबजेक्ट जोंनि डिपार्टमेन्ट बारायनाय ताबो तमानि प्राय 16 तदबस तमानि आपरंखै 42 दंनाय 43 डिपार्टमेन्ट दंनाय आरो लैंड पावर दंनाय डाइरेक्ट फंड दंनाय गोबां माबा साबजेक्ट दं एकलाय 43 डिपार्टमेन्ट लिरना बागै जों चिटि सुइखा आमे आरो नाम सुइखा तैबो जोंनि आरो दागा दङ जोंनि सीट बारना बागै टीटीसी अंमानि परेबो जोंनि मेम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ताबक तमानि 30 टा आरो बिसिं 28 टा इलेक्शन नांगौ ते दुइटा गभर्नर नमिनेट खालायो आरो जों इनक्रिज बाराय रगै जों साका 50 टा सीट आबो जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि कैबिनेट आबो जों एप्रुव खालायखा अबेख्लाय जों गोबां मा आरो जों रहखा आबो भाइन्ताबो जों नायसिं दंगो जोंनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल बर' पास होनाय जों नायसिं दंगो आबो जोंनि डिमान्ड जों जत साइमाना आबो पास जों हांख्लाय जों जे ताबक जे ककबांलाय तुलै माने एडीसी बा स्टेट गभर्नमेंट सब समय कन्फ्लिक्ट ककबांलाय तम कारणे आरो कोनो क्लियर सुजाक करे आबो जों साका 125 एमेन्डमेन्ट बिल दर पास जों हांख्लाय आबो स्राय जों आबो साइमासिने आबो बगे जों तिनि अबन नायगो तिनि आईपीडी पार्टी जों बीजेपी आईपीडी सरकार फाइमिनि परेवो जों गोबां मा सामुख्लायखा आबो जों ताबो नायसिङै दंगो आबो नों आं तिनि जों सालायमा बिसिं तै जों गोसा चिटि सुइखा तिनि डाइरेक्टर वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ থেকে एज ए मिनिस्टार से आं सुइखा तै बोसों तिनि पार्टी तरफ থেকে बोसों मेबरान सुइखा तिनि पार्टी आईपीएफटी तै हयते भाइने जों तिनि एकी साबजेक्ट नतै जों आइसा मेमोरेन्डाम साबमिट खालायखा अब थ्रु चीफ मिनिस्टर जों चीफ मिनिस्टर जोंनि बर'मोना चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब जों बर'बो रिखा तै सारे सारे जों दिल्लीयाव पाठाव रहखा जों साइमानो जोंनि पार्टी आईपीएफटी जों जत साइमानो जों 2009 हयते जों लागातार आन्दोलन खालाय दङ जों मुभमेन्ट खालाय दं जों खालाय थांनाय दाबो जों जास्ट इन पेन्डेमिक कोरोना भाइरासनि बागै जों आबानि प्रोटोकल जों मा मानेबो जों सोशल गैदारिं खालायनाया आबानि बागै जों कत जों मुभमेन्ट खालायनाया जोंनि पार्टी आईपीएफटी यूथ आईपीएफटी तै आईडब्ल्यूएफटी तै आर्टिसा जों जत मिलगै जोंनि प्राय 8टा ग्रुप दं एलाइड ग्रुप दं जों ओरै सालाय दङ जों दा पेन्डेमिक रुपाय खांगाय लकडाउन रुपाय खांगाय जों कटर खालायो जों मुभमेन्ट खालायनाय जों जत साइमाना सारा त्रिपुरा साइमाना जों आईपीएफटी पार्टी जों आचौै दंया जों ककबो साइ दङ तै जों मुभमेन्ट खालाय दं आबां जों नायसिं दङ जों दा कोरोना भाइरास पाइखांख्लाय पेन्डेमिक पाइखांख्लाय लकडाउन पाइखांख्लाय जों इमिडिएटलि जों सारा त्रिपुरा जों मुभमेन्ट खालायनाय जों सिक्लाराव नायसिं दङ आबां आं जतनो साव जे दिनै पार्टी आईपीएफटी जों सामंतां दंमानि जों कक साइ दंमानि आबो जनगण साइमानाय जनगण सिनाय साबो कुबुइ साबो टाटाल आबानबो आं साव दिनै जों बरकुनो बाखाता बायदि जों आईपीएफटी पार्टी जों ताबो नाहरै दङ जों दिनै जत जों सालाय दङ ताबो जों दिनै पेन्डेमिक कोरोना भाइरास लकडाउन पाइखांख्लाय जों कतर खालाय जों मुभमेन्ट खालायनाय जों संग्राम खालायनाय जों समायटांजाक आबानि बागैनो आं कयनाय जत जों सिक्लारावनो नर खाता बायदि ताबो जों जरा नायसिं दङ जरानो कक सानाय आबानि बागै जों टाइम टू टाइम तैबो जों सालायखो जोंनि पार्टीयाव जों दोरसि लकडाउन पाइखांखाय जों दिल्ली थाङै जोंनि जे जों आगे कक सालाय माने जों जे लेटार बाय जों कम्पिटिशन खायदों माने आबारमते जों थांनाय दिल्ली थांनाय तैबो भेरि इन्टारेस्टिं भेरि इम्पर्टेन्ट
जों चिनि कैबिनेट हयतो जों एप्रुव कर होका जों पास कर होका चिनि जों पैकेज रना बागै जों आरो दा प्राय दं दिनि 8,389.71 crore about 8,000 crore जों रां सांजाक दंगो स्पेशल पैकेज नि बागै आबो जों सायनाय आबो जोंनि कैबिनेट हयतो जों एप्रुव खायजाक रेजोल्यूशन पास लाइ जों रखजाक पैकेज नि बागै दैबो जों साका स्पेशल ड्राइव जिन एसटी रावनो एसटी एससी रावनो जों स्पेशल ड्राइव के चाकरि ना बागै जों सालायजाक आबने बागै जों दिल्ली थांकक सालायनाय जों दा लकडाउन रो पायखांख्लाय जों दिल्ली थानाय ब्रं सानाय जिनि जों जत सायमोनो जिनि सिक्लाराव जिनि त्रिपुरा साराव हाजार हाजार लाख लाख जों बेकार चाकरि माइया आबने बागै जों स्पेशल ड्राइव फ्लाइसनो चाकरि ना बागै आबो जों दाबि खाय दंगो जों लकडाउन पायखांख्लाय जों सालायजाक जों दिल्ली थाङै आबनते जों सालायनाय ते गोबां मा इसु दं इनो सायथांगा अ इसु ते जों इमिडिएटली दा लकडाउन पायखांख्लाय जों दिल्ली थाङै जों नांगा जों मुभमेन्ट खायनाय नांगा जों धरना खायनाय हायखौ जों प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार जों मालायै जिनि जे जिनि नांमानि जिनि इसु रनते जों कक सालायनाय राजा खराव ग्लिनि सिमी कृष्णानुनि कोक्तुन चिनि खरां